turi kuwa mbere w'itariki 27 y'ukwezi kwa mbere 2025 no munsi utangira icyumweru no munsi mwiza ku bantu benshi mugiye gutangira akazi kanyu ariko no munsi w'amakuru asa naho adasanzwe ku bantu mwagiye mukurikira situation cyangwa ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo nje kuganira namwe ni iki? Icyo nje kuganira namwe ni ifatwa rya Goma yaraye mu biganza by'umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Goma bidasubirwaho ubirimo iragenzurwa n'abarwanyi ba M23 guhera mu ijoro, nibura guhera mu masaa 7 y'ijoro kugera ubungubu nta kirahinduka, ahubwo bigenda bihinduka nuko M23 igenda irushaho gucleaninga umujyi no kusikaninga nkuko babyita iwugenzura kurushaho. Byagenze bite rero kugira ngo M23 igenzure umujyi wa Goma? Parcours cyangwa urugendo rwo kugira ngo imirwano ibe kugera noneho M23 igenzuye umujyi wa Goma byagenze bite? Abantu mutakurikiye cyangwa mutabonye umwanya wo gukurikira neza ibiri kubera muri kare agace, ubundi reka mpere kubijyanye n'icyitwa ultimatum cyangwa se inyandiko mpuruza cyangwa inyandiko igitaraganya yavugaga yuko M23 itanze amasaha 48 ku ngabo za leta nabo bakorana bose kugira ngo ayo masaha 48 babe batekereza ku buryo bashyira intwaro hasi, hanyuma ni bashyira intwaro hasi bumvikane ku buryo bagomba gusohoka mu mujyi wa Goma bigendere, M23 itangira kugenzura neza umujyi wa Goma. Impamvu ni yihe? M23 yavugaga yuko kurwanira umujyi wa Goma bitaba ari ibintu byiza. Ibyo byo na leta ya Kongo niko yabyumvaga, kuko umuvugizi w'igisigare cya leta ya Kongo cyo kimwe n'uwungirije intara Kivu y'Amajyaruguru ukorera nawe igoma bari bavuze yuko kubera ko umujyi wa Goma utuwe n'abantu benshi cyane bari batinye bagaragara nk'abatinye kurwaniramo impande zombi. Cyakora amakuru avugaga yuko abasirikare benshi ba M23 barangije gukora penetration cyangwa kwinjira gucengera mu mujyi wa Goma, kandi byari byarabaye mu minsi myinshi ishize. Urugamba rwaberaga mu yindi misozi icungamiye umujyi wa Goma, ariko noneho haburamo ikintu cyitwa Mogoma, musozi wa Mogoma niho hatari hari urugamba, kandi uwo musozi ubundi ukimara kugwa cyangwa ukimara gufatwa byavuga ko n'umujyi wa Goma wafashwe. No kuvuga ko mu gihe Mogoma yari tarafatwa na Goma yari kiri safe, ariko M23 yakikiye umujyi wa Goma ijya gukora infiltration mu mujyi, noneho yakikiye umusozi wa Mogoma ijya gukora infiltration mu mujyi rwagati muri Goma, batangira kugenzura bari ukuntu umeze. Imirwano yari imaze iminsi, mwarabikurikiye ko n'ubu ntabwo irahagarara. Mogoma rero nta rugamba rudasanzwe rwabereyeyo ku munsi w'ejo, cyakora abantu barasanye nyine bavuye muri cya kibaya, ariko ntabwo urugamba rwari rukaze cyane. Nijoro rero reka twigire kuri iyo ultimatum y'amasaha 48. Ultimatum yagomba kurangira saa 9 z'ijoro, niko inyandiko ya M23 yavugaga yuko kurangiza gushyira intwaro hasi bigomba kurangira saa 7 z'ijoro. Mbere yuko saa 7 z'ijoro, saa 9 z'ijoro mumbabarire, saa 9 z'ijoro ryo ku cyumweru ubwo rishyira kuwa mbere, ni mu gitondo cyo kuwa mbere feta. Mbere yuko izo saha zigera rero, M23 irimo ikora ibintu bimeze nko gukomunika cyane, irimo irakora communication yayo, irimo irakora cyane, kandi barakomunika mu ndimi mpuzamahanga, Igifaransa n'Icyongereza, bagasura amatangazo muri izo ndimi icyarimwe. Mbere yuko iyo ultimatum irangira, baje gusora itangazo ririmo ingingo 3. Ingingo ya mbere avuga ngo igihe ntarengwa cy'amasaha 48 cyari cyahawe FRDC cyarangiye. Icyo tubasaba nuko ingabo za FRDC zigomba kwishyikiriza MONUSCO, bagahereza ibikoresho byabo abasirikare ba MONUSCO, hanyuma igihe barangiza gutanga ibikoresho byabo bagahita banabo ubwabo bajya kwitondesha imirongo cyangwa kujya gutonda iperu kuri stade de l'Unité. Ibyo bikaba kandi bitarenze saa 9 z'ijoro. Iyo ibyo bitaba, M23 avugaga yuko igomba guhita noneho irwana kandi yica abasirikare ba FRDC cyangwa abandi bakorana nabo muri Wazalendo, FDLR n'abandi. Urugamba nyine rwari guhita rukomeza. Banavugaga yuko ibyo nibitaba bagomba guhita batangaza yuko bafashe umujyi wa Goma bamaze gukora izo attack. Icya kabiri, ingingo ya kabiri, bati guhera ubu ngubu ibikorwa byo mu kiyaga cya Kivu birahagaze kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza. Niba mubyibuka, mbere yuko batangaza gufunga ikiyaga cya Kivu, ubundi M23 yatangaje yuko iba ifunze ikirere cya Goma. Gufunga ikirere no kuvuga yuko babujije igenda niza ry'indege zagwa kuri kiriya kibuga.
amakuru yavuze yuko hari indege zimwe zagiye zihagwa ariko nizahawe uburenganzira na M23 kubera ko ikirere cyari gifunze. M23 nagomba gutanga iyo green light kugira ngo indege yari yose iguruke. Bivugwa yuko hari indege nke za kajugujugu zahaguye, n'indi imwe nini itwara abagenzi ishobora kuba nayo yari yahawe uburenganzira na M23 ariko undi ikirere cyari gifunze. Hanyuma rero noneho nijoro bafunga ikiyaga cya Kivu cyose. Gusa hari ubwato bwaje kunyuramo, turabivugaho mu kanya, bwitwa Emmanuel kane na kabiri, turabivugaho mu kanya gatoya. Akantu ka gatatu baravuga ngo abaturage bose bo muri Goma murasabwa gutuza kubera ko ibijyanye no kubohora umujyi wanyu byakozwe neza, nta gikuba gicitse, umutekano wose turawubumbatiye. Abo n'abarwanya ba M23 bakoraga iyo communique. Ibyo rero bikimara kuba amafoto yatangiye guhita acicikana koko abasirikare ba FARDC bari mu bice bitandukanye bya Goma babaye nk'abacikamo ibice bibiri. Igice cya mbere ni icy'abasirikare bahise ako kanya batangira gutonda imirongo bajya ku biro bya FARDC, ahantu hari ikibuga kinini cyane, bajya gutanga intwaro zabo no kwibaruza. Utanze intwaro akibaruza izina rye agahita ajya hariya. Ubwo nuvuga ngo ni désarmement, nukuvuga ko yambuwe intwaro abaye umuntu utari kurwana nyine, niko bivuga. Hanyuma rero unité yarimo ikora ako kazi niyo muri Uruguay, iri muri FARDC nako iri muri MONUSCO, niyo yahawe izo nshingano zo kwambura abarwanyi ba FARDC intwaro. Hanyuma rero hari ikindi gice cy'abantu bo muri FARDC bari mu misozi isa n'icungamiye Goma, bishoboka ko harimo n'abamogoma. Abo bantu bo mu gice kindi bafatanyije na FDLR bo bivugwa ko bagumije bakarwana. Hari abantu benshi bataryamye, nanjye ndimo. Ahagana mu kuva saa 7 amasasu yararimo avuga ari menshi, aravuga kugera saa 9 ariyongera, saa 9 n'igice, ahagana saa 10 amasasu yarakiri kuvuga muri bya bice bya Goma. Bikavugwa yuko ari abasirikare ba FARDC ndetse na FDLR batigeze batanga intwaro zabo, kandi batigeze batagiye muri désarmement, batagiye gutanga intwaro zabo ngo biromete bajye no kuri salle de l'unité. Bagumije barahanyanyeza barwana M23 yabasubizaga, ariko M23 yari yatangiye kugenzura umujyi wa Goma mu buryo buri total. Hari abantu batangiye kubona amashusho na mbere cyane yuko abantu baryama hagana mu masaa 2 saa 3, abasirikare benshi ba M23 barimo bagenda kuri ya mirongo miremire mu gisirikare bita single file ebyiri, hagati hari umuhanda, bagenda mu muhanda principale Igoma, yari mirongo minini cyane y'abasirikare ba M23. Ariko abo nabo bivugwa yuko bari abantu bari gusikana umujyi, hari abandi bari bahageze mbere barakoze infiltration, barimo umujyi bameze nk'abawufashe. Ibyo rero bivuga iki? Bivuga yuko M23 yatangiye kugenzura umujyi hakiri kare. Muri iryo joro rero, reka ngaruka kuri bwa bwato. Muri iryo joro ikiyaga cyari gifunze, tubyibuke, nta gikorwa na kimwe, uburobyi, gutembera, gukora icyo ari cyo cyose nta cyari cyemerewe mu kiyaga cya Kivu. Ariko mu gihe habaga désarmement, abarwanyi ba M23 babaye nk'abatanga inzira kugira ngo umwanzi ahunge. Niko bigenda mu gisirikare, iyo urimo unesha umwanzi umuha inzira yo guhunga. Abasirikare bato basanzwe bo bagombaga kunyura inzira isa naho ari agapanya. Hari uburyo bwo guhunga uciye nko mu Rwanda, cyangwa se agapanya kagendaga kagakikira Kivu kagasubira muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero abasirikare bakuru bayoboye urugamba, no kuvuga abantu bafite amaranka, abakapitene, abaki bose b'abasirikare bayoboye urugamba bari kuri field, bahawe ubwato bwa Emmanuel kane na kabiri kugira ngo banyure mu Kivu, bagende bahunge. Naho ngaho babanyujije. Ibyo bintu byabaye hagana saa 9 za nijoro. Ntabwo nyuma ya saa 9 FARDC yari ifite ubushobozi bwo kuguma kurwana, kuko abasirikare bo benshi bari batangiye gushyira hasi intwaro. Byabaye nyuma yaho rero, ahagana mu masaa 10 za mu gitondo, zishyira saa 11, hari hatarasohoka itangazo rya M23 rivuga yuko bafashe umujyi wa Goma, ariko ari ibintu bigaragara. Gusa abantu benshi bari bategereje itangazo. M23 ishobora kuza gushyira ahagaragara icyo nakwita nk'umucyo kuba iri kugenzura umujyi wose wa Goma, ariko iri tangazo bashyize hanze bavuga yuko iri timatumu yarangiye. Agace karyo ka gatatu, agapoe ka gatatu kavuga ngo abaturage batuze, gasozwa kavuga ngo umujyi wabohowe, nta gikuba cyacitse, nta kibazo kibaye, wabohowe neza, umutekano wose turawubumbatiye mu mujyi wa Goma. Ni ukuvuga ngo
nubwo hano batakoze declaration cyangwa se batakoze official statement cyangwa note iri officiel bati twafashe umujyi wa Goma, ariko mu yandi magambo kano kantu ka gatatu nta kindi kintu kavuga. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri umujyi wa Goma ubu ngubu uragenzurwa na M23 mu buryo buri total. Bivugwa yuko abasirikare bakuru ba M23 barimo na General Makenga bashobora kuba bageze nabo igoma, kuko ku munsi w'ejo ku gica munsi masaha nka saa 10 za nimugoroba hari abasirikare bakuru bagaragaye bari kureba, bari mu nzira y'igoma, barahagarara bareba ifaru bya M23 ndetse n'ibya SADC byahiriye mu nzira batwitse. Hari ibifaru bya FARDC byahiye, harimo n'ibya SADC, barahagarara barabireba. Icyo gihe bari mu nzira berekeza igoma. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri urugendo rwo kujya igoma rwamaze hafi umunsi wose, ariko biravugwa yuko abasirikare bakuru nka General Makenga nawe yarangije kugera ahangaha igoma mu mujyi. Ni iki rero twavuga? Ubundi gufata umujyi wa Goma bivuze yuko ngo uragenzura igice cyitwa intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose. Urugamba rwari rumaze iminsi rwabereye mu misozi yose cyangwa se hafi ya yose ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko ruza rusa n'urusatira umujyi wa Goma, batinda kwinjira mu mujyi wa Goma kubera impamvu twavuga ngo ziri strategique. Ariko ubu ngubu twavuga yuko amakuru ahari nuko M23 irimo iragenzura igice cyose cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gahunda ni iyihe? Gahunda ntabwo M23 iravuga gahunda yayo neza, ariko amakuru ahari avuga yuko M23 igiye guhita ikoresha côte cyangwa se inkengero cyangwa igice gicungamiye ikiyaga cya Kivu, bakore ibitero byerekeza mu bice by'amajyepfo basatira Kivu y'Amajyepfo, ku buryo mu minsi mike ushobora kumva bafashe Bukavu. Bukavu ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo bagomba kuyifata kubera impamvu ziri strategique nazo. Igice cya Kivu y'Amajyepfo gicungamiye Kivu, gicungamiye n'u Rwanda, gicungamiye n'u Burundi, ni igice kirimo kunyuramo support y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Tanzania, nazo zifite zizoperating hano mu burasirazuba bwa Kongo. Aho hantu rero kuri M23 ni menace ku buryo amakuru avuga yuko igikurikiraho nyuma yuko bafashe Goma ntabwo urugamba ruhita ruhagarara. Hari n'amakuru avuga ko abantu ba M23 barimo advancinga bajya imbere, ku buryo bivugwa yuko bagomba kuba barimo basatira nk'ikibuga cy'indege cyane bita ngo Kavumu mu gice cya Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko ngo bashobora kuba hari abantu ba M23 bageze ahitwa Kavumu. Ayo ni amakuru akonsilite umuntu yamenya neza, ariko bivugwa yuko batahagaze, barimo barihuta basatira kujya gufunga iyo axe ihuza ituma abasirikare b'u Burundi n'abatanzania banyuraga muri kiriya gice cyegereye Rusizi kugira ngo binjire mu burasirazuba bwa Kongo, niko bivugwa. Hanyuma rero kuri bya bindi bijyanye no kudezaruma abasirikare cyangwa se kwambura intwara abasirikare ba Kongo, amakuru aravuga yuko mu masaha y'ijoro iriya tsinda ry'abasirikare bayirigwe bamburaga intwaro abasirikare ba FARDC babizaniye. Bivugwa ko ahagana kuva saa 9 kugera saa 11 za mu gitondo bari bamaze kudezaruma abasirikare bagera kuri 500 bo ubwabo bizanye. Ubwibyo ntabwo abo nabizanye bakaza kubo ubwabo, abahunze bahunganye intwaro banyuze mu bukoridori buri aho ngaho bagahunga ntabwo bazwi neza. Gusa ahantu bita Kanyamahoro hafi na kiriya kibaya naho hari abandi basirikare ba FARDC bivugwa yuko bafashwe batekwa, bamburwa n'ibikoresho byinshi cyane, byinshi birimo amasasu, imbunda ntoya n'iziringaniye, bambuwe nabo bivugwa yuko bagera kuri 100. Nuko nguko situation imeze mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu tuvugana Goma iracyari mu mwijima, ntabwo baragira amashanyarazi ahagije, uretse ahantu hakeya hari utwo tw'amashanyarazi, ubundi nanone n'iminara abandi bacanye, ubundi n'abantu bacanye bakoresheje ama generateri, ariko ntabwo umuriro uragaruka muri Goma. Ikiriho niki nuko amakuru avuga yuko bitarenze uyu munsi nimugoroba M23 kubera ko iri imigenzura buri kintu cyose kigoma barasubizaho amashanyarazi, barazana abantu b'inzobere aba engineer bazi basubizeho amashanyarazi yari yaravuyeho. Amashanyarazi yavuyeho kubera iki? Yavuyeho kubera ko urugamba rwabaye rwangije ibikorwa remezo bitanga amashanyarazi. Gusana bivugwa yuko byatangiye ubu ngubu tuvugana, bigusana birimo biraba, ku buryo nta gihindutse nimugoroba Goma ishobora kuza kuba icaniwe. Goma rero ubu ni umujyi umeze gute? Goma
namwe murabyumva ni umujyi uri muri half chaos. Ni ukuvuga ngo ni kimwe cya kabiri cyo guceceka niba ariko twavuga, kuko yego Goma iragenzurwa umutekano wa M23, ariko M23 ni abantu bashyashya binjiye mu mujyi, bagomba kugira ngo bawugenzure neza, bagomba kubanza kuwushatinga down, bagomba kubanza kuwucecekesha ukamera nkaho ibintu byose bijimije, bakabanza bakagenzura buri kintu cyose. Kuko ubundi abasirikare iyo bamaze gufata igice nka kiriya cyane cyane cy'umujyi, bakora ibintu bijyanye no kugiklininga cyangwa se gukora isuku, niba ariko twavuga no gukora isuku cyangwa gukubura kugira ngo umwanzi atabona ahantu abinjira cyangwa n'uwasigayemo bamuvanemo. Bagomba kandi gusikana, bakagenda bareba niba nta mwanzi wihishe ushobora kuza guteza ikibazo. Ibyo bintu rero nibyo M23 iri gukora kugira ngo bikunde. Ubundi igisirikare muri systeme zabo banza gushatinga down igice bafashe, bakabanza bakagishyira hasi kugira ngo babone kukigenzura neza. Nuvuga ko Goma ishatinze down ubu ngubu munsi y'ubugenzuzi bwa M23. Hanyuma rero abaturage barigoma ntabwo ubuzima nyine buragenda neza. Hari uwo twavuganye umwe actually ni umunyarwanda ariko maze igihe kinini cyane utuyigoma ku buryo n'ikinyarwanda cyatangiye kumana cyavuga igifaransa cyinshi. Twaganiriye ambwira yuko Goma icyambere mbere yuko M23 ihagera bari bafite ubwoba bwinshi, batekereza ko hashobora kubera intambara ikomeye. Ariko ibice bitegereye umuhanda, abantu mu makaritsiye ushobora kugenda ukabona ubugari, ukabona ikibiriti, ukabona iki, ariko ntabwo ibikorwa biri kugenda neza. Gusa M23 maze kuhagera ntabwo babaye bakiguma kugira ubwoba. Cyakora hari ahantu amasasu yagiye agera mu bice bimwe na bimwe bya Goma. Hari amasasu yo ni ibintu byumvikana ko bari mu ntambara. Hari nayaguye Rubavu za bal perdiza zindi ziba ziguye abantu barasa batabishaka wenda zikagwa, ariko Goma ho harashwe. Gusa ntabwo byakomeye cyane nkuko uwo muntu babitekerezaga mbere yuko M23 ihafata. Ubu rero Goma iratuje, ntabwo ikivugamo amasasu menshi keretse byongeye kubura, ariko M23 yavuze ko iri kugenzura buri kintu cyose au total. Ntabwo amasasu ari menshi, amasasu yagabanutse, abaturage baracyari mu nzu zabo, ntabwo ibintu birarijuminga. Umujyi ushatinze down ku nyungu za M23 kugira ngo ibashe gusikana neza umujyi. Igikurikira nuko ubwo ngubwo M23 y'ubwayo irajya nigiye kugitangaza ibi bigiye kujya bikurikiraho. Goma biragenda gutya M23 ni ifite full control y'umujyi wa Goma kuva nibura saa 9 z'ijoro. Ikibuga cy'indege kiracyafunze, ikivu nacyo kiracyafunze. Ibyo ni ibice nyine byo gushatinga down umujyi kugira ngo bawugenzure neza. Imihanda imwe irimo ama barrière ariko indi nyabagendwa. Hari ibice bimwe na bimwe bya Goma, hari amavideo agenda agaragara, abantu benshi ubona bava mu bice bimwe bajya mu bindi, ariko ukabona yuko hari akantu k'akarumosi kadatuma nyine ubona ko umujyi ari umujyi. Biracyashatinze down. Igikurikira nuko M23 igomba kugenda ikiliyaringa ibigomba gukurikira, n'igomba gutanga amatangazo muri communication zayo, ikavuga ibigomba gukurikiraho. Ngayo nguko rero buri actualité yose turayibagezaho. Tubifurije kandi ibihe byiza. Amakuru yose ajyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo murayumva hano. Mu kanya kaza kuza ndaza kuvugana n'abantu bari Goma, ndavugana n'abari i Rubavu, ndanavugana n'abantu barimo bakurikira bya hafi ibiri kubera ku mupaka w'igihugu, cyane cyane umupaka uriya uhuza u Rwanda ndetse na Congo Grand Barriere na Petite Barriere, n'abari kureba iby'urugamba. Ndagerageza mvugane nabo ntuze